Saradnja vlada Srbije i Republike Srpske dovela je do realizacije brojnih projekata. Neki od njih su realizovani i na Kosovu i Metohiji. Kako žive Srbi na Kosovu i šta im najviše nedostaje, reći će nam Milorad Arlov, predsjednik Odbora za pomoć Srbima na Kosovu i Metohiji. Gospodine Arlov, dobro jutro i dobrodošli na TV. Dobro jutro. Evo, vi ste u stalnom kontaktu sa Srbima na Kosovu, pa iz prve ruke da nam kažete kakav je trenutno njihov položaj i šta je to što im najviše nedostaje. Pa prije 5 dana došao sam sa Kosova i Metohije. U petak imali smo jedan divan događaj. Nekako zaključili smo jednu gradnju dnevnog centra. Postavili smo krov pa smo to i obilježili. A na vaše pitanje šta je potrebno Srbima na Kosovu i Metohiji? Na Srbima na Kosovu i Metohiji je potreban mir, stabilnost i da nemaju neizvjesnost. To ih već muči 20 godina. Nekako se sve mijenja i prolaze i stranke i ljudi, ali njihova muka uvijek ostaje i moram primijetiti da je svaki put sve teža i sve neizvjesnija, što mnogo utječe na ljude, naročito na sve stanovnike Kosova i Metohije, ali pogotovo na Srbe koji žive i na jugu i na sjeveru Kosova i Metohije. Gospodine Arlov, odbor je organizovao brojne i aktivnosti i projekte s ciljem unapređenja položaja Srba na Kosovu i Metohiji. Pomenuli ste i izgradnju centra, upravo i gledamo neke od fotografija s mjesta događaja. Kako napreduju radovi i naravno o čemu se u stvari zapravo radi? Pa Dnevni centar, to je projekat našeg odbora koji smo željeli da poklonimo za 140 djece i mladih ljudi na Kosovu i Metohiji iz Udruženja roditelja Podrži me i upravo u sredu, sada smo prošlu sredu na današnji dan, zaključili smo jednu segment radova ili dio radova, postavili smo krov na jedan dnevni centar koji je nekje 700 kvadratnih metara, koji planiramo da ga uredimo kad budemo mogli, jer sva sredstva dolaze iz humanitarnih sredstava. Imamo pomoći mnogih lokalnih zajednica, vlade Republike Srpske, humanih ljudi i preduzeća iz Republike Srpske, nekoliko preduzeća sa Kosova i Metohije i htjeli smo da to poklonimo ovoj djeci, da to bude njihova druga kuća, jer takav dnevni centar nema na Kosovu i Metohiji. Zato smo se odlučili da to bude projekat i da to poklonimo i Kosovskoj Mitrovici i ovome Udruženju roditelja Podrži me koji je sabrao 144, čini mi se, porodice sa takvom djecom sa teškim bolestima, a i sa ometenim u razvoju koji bi tu bili preko cijelog dana, koji bi boravili, koji bi imali sve potrebno i da tu ta djeca pronađu sebe. Jer smatram i mislim da je ta grupa djece i mladih ljudi i tih roditelja da još više trpe situaciju na Kosovu i Metohiji nego obični ljudi. Znate, oni imaju tu svoju muku koju teško mogu nekako da se odvoje od njih. Te porodice naročito mnogo trpe, moraju 24 sata da budu s tom djecom, ne smiju nigdje da se odmaknu od njih. Pogotovo u takvim uslovima. Pogotovo u takvim uslovima, jer znate, na Kosovu i Metohiji mnogi i u Kosovskoj Mitrovici i u mnogim mjestima, naročito na jugu, roditelji odvode djecu u školu, veliku djecu, od 12, 13, 14 godina i dolaze po njih. Znate, situacija uopšte nije tako dobra. Oni nisu ni gladni, ni žedni. Njima je potrebna upravo ova neka pažnja, upravo ovo što mi pokušavamo i projektom dolaska djece sa Kosova i Metohije u Republiku Srpsku, a i ovim našim jednim velikim projektom. I moram da se svima zahvalim što su učestvovali i moram da kažem da ćemo od 1. novembra pa mislim do 31. decembra imati veliku humanitarnu akciju sa humanitarnim brojem 1412 preko Telekoma Republike Srpske, gdje će svi građani Republike Srpske moći da pomognu izgradnju ovoga centra. Stvarno želimo da ga izgradimo. Centar je velik, 700 kvadrata i njegova izgradnja je oko 216.000 eura. Mi smo sakupili jedan dio i moram da pohvalim jednog čovjeka dolje na Kosovu i Metohiji koji gradi dnevni centar, koji nam je rekao dajte šta imate, ja ovu zgradu radim do zime da je pokrijem, kad platite ovo ostalo onda idemo dalje.
veoma humano, a znaju da je to iz humanih sredstava i znaju da tu nisu određen budžet da ta sredstva postoje. Znate, to je mnogo, stvarno zgrada je velika. Centar će se zvati Podrži me 9. januar. Evo, zašto baš 9. januar? Kako ste došli na tu ideju? Podrži me se zove zato što hoćemo da ga damo na korištenje Udruženju roditelja Podrži me koje je sve sabrao tu kategoriju djece i mladih ljudi, a 9. januar želimo simbolično da se zahvalimo Republici Srpskoj i mislim da je to prvi naziv van Republike Srpske da se zove 9. januar i veoma smo ponosni. Ponosni smo na to i dolje kad smo sad proslavljali postavljanje krova, zastava Republike Srpske je bila na dnevnom centru. Kako Srbi na Kosovu doživljavaju Republiku Srpsku? Doživljavaju kao jednu krštenu republiku, veoma humanu i srpsku republiku koja zna šta hoće i znaju da je nastala na volji i muci srpskog naroda u Republici Srpskoj. I mogu vam reći, kad bi sad pitali, napravili anketu 100 ljudi, 1000 ljudi, mladih, bilo koje dobi na Kosovu i Metohiji, kad bi pitali gdje bi volili da žive, oni bi rekli Banja Luka, Republika Srpska, Trebinje. To su ove godine i djeca kad su bila kod predsjednika Srbije, gospodina Vučića, on im tamo pokazuje neke gradove Evrope, Beograd, Beč i normalno, a oni kažu mi volimo otići u Banja Luku, u Trebinje, u Višegrad. Znate, ja sam bio veoma ponosan na tu njihovu izjavu jer djeca ne znaju da slažu. Oni pričaju iz duše. I još nisu dovoljno odrasli da slažu. Evo da kažemo nešto, gospodine Arlovi, o već do sada realizovanim projektima Odbora za pomoć Srbima na Kosovu i Metohiji i naravno nekim vašim planovima za naredni period. Pa, prvi plan je da ovaj centar završimo, da ga izgradimo. Moram reći da je tu pomoć obećala i Kancelarija za Kosovo i Metohiju i želimo da ga, ako da Bog i ako se sredstva sakupimo, a vjerujem da hoćemo, nije to neki ogroman projekat za veliki broj humanih ljudi i privrednih preduzeća. Ja moram reći da me neki dan nazvao iz kabineta predsjednika gradonačelnika grada Banja Luke, su me nazvali i rekli da će Banja Luka donirati 10.000 maraka i ja im se na to zahvaljujem i vjerujem da će i mnogi gradovi, negdje do sada je oko 20 lokalnih zajednica pomoglo u izgradnju ovog centra. Vjerujem da će se uključiti i svi ostali. To je projekat koji želimo da završimo do preobraženja jer smo 26. juna uoči Vidovdana smo stavili kamen temeljac, a 18. augusta, dan prije preobraženja, smo počeli radnju i želimo da slava toga centra bude preobraženje i ako uspijemo da ga do tada izgradimo, opravimo i da uselimo tu kategoriju djece i mladih ljudi. Veoma će biti ponosni na to i vjerujte, družeći se s njima, shvatio sam kolika je njihova volja za život, koliko oni duplo 3 puta više napora upotrebljavaju nego djeca koja su zdrava, nego ljudi koji nemaju te probleme. Zato smo se nekako opredijelili da im pomognemo, da im jednostavno da ih usmjerimo, a ja vjerujem da će ti ljudi u tom centru naći mnogi sebe. Imaju oni razne sklonosti da mogu biti samostalno, poslije da se kreću kroz život, da se snalaze, da zarađuju i da budu rasterećenje svojim porodicama. Projekat koji je već postao tradicija je dolazak dječice sa Kosova i Metohije u Republiku Srpsku, njihov boravak nekoliko dana u Republici Srpskoj. Ove godine su bili negdje u junu mjesecu, ako se ne varam. Evo, kakva su njihova iskustva? Već ste rekli da su oni zaista oduševljeni Republikom Srpskom, Banja Lukom, ali i drugim gradovima. Kako je proteklo ovaj put? Ovo je bio najveći projekat do sada. Bilo je 1030 ukupno djece i nastavnika, vođa puta. Jedan autobus je bio i djece i mladih iz ovog udruženja roditelja Podrži me, djece sa posebnim potrebama. Projekat je fantastično protekao, nekako se to sve uvezalo. 19 gradova je bilo uključeno tu, veliki broj ljudi, porodica, osnovnih škola, gradonačelnika, načelnika i do samog vrha Republike Srpske. Prijem u zgradi vlade, veliku podršku imamo i Ministarstva prosvjete i zahvaljujem se svim ministrima i ministrici sada Nataliji Trivić koja je podržala i ovu humanu akciju koju smo pokrenuli preko osnovnih i srednjih škola. Imamo tu
vratit ću se malo kasnije na to, ali ovaj projekat Spojimo djecu Kosova i Metohije znatno povezao Republiku Srpsku i Kosovo i Metohiju. Jer, pazite, oko 900 djece je bilo, zapravo 899 najboljih učenika je bilo u Republici Srpskoj, 899 porodica s Kosova i Metohije bili su svakodnevno u kontaktu sa isto toliko porodica u Republici Srpskoj. Direktori osnovnih škola, prosvjetni radnici, načelnici, nastala su bratimljenja osnovnih škola, bratimljenja lokalnih zajednica. Evo sada, na 70 godina postojanja osnovne škole Vuk Karadžić u Zvečanu, mislim na rođendan Vuka Karadžića će se bratimiti osnovne škole Vuk Karadžić iz Višegrada i Vuk Karadžić iz Zvečana. Prije 2 godine je bilo kolektivno bratimljenje osnovnih škola. Iduće godine u junu je u planu da se bratime osnovne škole Sveti Sava iz Doboja sa Svetim Savom iz Kosovske Mitrovice i Vuk Karadžić iz Vitine, to je dolje u području Gnjilana sa Vukom Karadžićem iz Doboja. I imamo mnoge neke zahtjeve povezivanja, posjete. Jedino što je ogroman problem, ogroman i najveći problem odlaska svih koji žele da iz Republike Srpske da odu na Kosovo i Metohiju je administrativni problem. Znate, sad ovom još uredbom novom, još je pooštren. Znači, prije je bilo, mnogi su vadili pasoše Srbije da bi mogli normalno da odu na Kosovo i Metohiju. Ovom uredbom više ne može ni to, morate imati ličnu kartu. S tim nisu oštećeni građani Srbije. Jer svi građani Srbije imaju ličnu kartu, prije nek pasoš, a to nemaju svi građani Republike Srpske. I sada rijetki mogu da odu normalnim, legalnim putem i da posjete naše svetinje, da posjete prijatelje. A ova veza, Spojimo djecu Kosova i Metohije Republike Srpske, povezala je mnoge porodice, mnoge krštenja, kumstva i sve ostalo što se dogodilo. Evo, ja sam kum sa jednom porodicom na Kosovu i Metohiji, porodicom Rakić, koju sam ne mnogo, koliko sam mogao pomognem za liječenje njihovog djeteta. I vjerujte, Republika Srpska se sa velikim ponosom pominje na Kosovo i Metohiji. Moram reći da smo akciju za dječji osmijeh na Kosovo i Metohiji već pokrenuli preko osnovnih i srednjih škola. Tu nas je podržalo Ministarstvo prosvjete. Teško možemo da odnesemo odavde paketić. Ove takse i ovo sve, to je nemoguće. To je velika procedura, to je puno skuplje. Zato smo rekli, ako svako dijete da skupi po 1 marku, da škole uplate i da mi dolje kupimo paketiće, da obradujemo. Jedne godine je bilo fantastično kad su mnoge škole u svoje paketiće, djeca su odavde slagala paketiće i stavila svoj mail, svoj Facebook, svoj mobilni telefon i tako su se dopisivali. Eto, to je nešto što mi planiramo. Planiramo znači da završimo ovu akciju. Ovaj projekat, to je broj 1. Od decembra već pokrećemo projekt, 9. projekat Spojimo djecu Kosova i Metohije i Republike Srpske. I ove godine, eto da vam kažem da ćemo pokušati da jedan autobus sa Korduna i Banije, djece iz Hrvatske, srpske djece, uvežemo da budu zajedno sa djecom sa Kosova i Metohije u Republici Srpskoj. Jako lijepo. Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu za ATV Jutro i mnogo sreće u realizaciji narednih projekata Odbora za pomoć Srbiji. Hvala vama. Hvala Alternativnoj televiziji. Moram pohvaliti moju radio televiziju i sve medije u Republici Srpskoj koje prate naše humane akcije. Želimo i da pozovemo sve lokalne zajednice, svi koji da mogu pomognu izgradnju ovog centra. Da podsjetimo još jednom na humanitarni broj i kada će on biti u funkciji. Od 1. novembra vjerojatno ćemo ga dobiti i za novembar i za decembar. Svi će biti obavješteni da pozovu. Broj je usmjeren isključivo za izgradnju dnevnog centra i završetak toga. To će biti druga građevina koju je Republika Srpska izgradila u Kosovskoj Mitrovici. Prva je bila 2013. godine kad smo zgradu napravili, podijelili 8 socijalnih stanova, dali kancelarije Centru za socijalni rad i ovo udruženje Roditelja podržimo ima besplatno sjedište u toj zgradi koju je napravila u Bošnjačkoj mahali, u Nemanjinoj BB u Kosovskoj Mitrovici napravila i investirala 500.000 maraka vlada Republike Srpske. Hvala vam još jednom na izdvojenom vremenu.